Apa hukum isteri letak minyak dalam makanan suami? Molek. Dia kata haram, minyak pengasih. Minyak masak, molek dah. Faham? Tak apa saya nak goreng. Ni goreng ni buah obat gigi. Yang kawan tu. Faham? Kelaring api ikan goreng. Dia buah minyak nak. Nah. Dia buah minyak, molek lah. Tapi jangan yang dilarang syarak. Dalam kitab-kitab fatwa, antaranya kitab fatwa bekas Mufti Johor tahun 1959, hukum letak obat-obat pengasih, minyak-minyak pengasih yang dijampi dalam makanan suami haram. Yang boleh ialah kita baca ayat-ayat doa yang betul untuk datang kasih sayang suami, hukumnya halus. Contohnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan suamiku sayang padaku. Ya Allah, dia pun tiup di air. Harus. Tapi suruh orang baca tu orang macam we ketul laki makan kedara. Tak tahu apa benda dia kata, tak tahu. Nah, hukumnya haram. Syadud zarami. Tu laki kau jadi bodoh makan. Gigi mata. Balik surga dulu rumah ni lebih dah.